Naqqas temmen kemm hawn silġ. Fuq fom kulħadd is-sibt l-għodwa mhux tas-soltu fis-silġ fl-inħawi tar-Rabat. Ma' TVM News l-espert tat-temp u l-klima fl-Università ta' Malta l-Professur Charles Galdis spjega li dak li forma dal-lejl f'bosta toroq fir-Rabat u silġ fin. Din iffurmat minħabba li hemm pressjoni baxxa li bdiet tersaq lejna li kienet naqra estensiva u minna ngħidulu hemm cut-off low, inqatat low pressure system li mbagħad fuqna. Il-Professur Galdis kompla jispjega li s-sistema ta' pressjoni baxxa kienet qed iġġib maħħarja kiesħa mit-Tramuntana. Madankollu bdiet tgħaddi mit-Tunezija u minħabba fekk l-arja kiesħa ltaqat marja pjuttost sħuna li flimkien issarfu f'ħafna umdità fl-arja. L-arja telgħet ħafna l fuq u kesħet f'salt u permezz tek tifforma x-xita, tikkondensa l-arja, l-umdità tikkondensa. Imma tant kienet qawwija din illi apparti x-xita li rajna kien hemm ukoll silġ u kien avveniment estrem. Kurżità tal-aħħar għalfejn ir-Rabat biss. Għax fl-għoli, eżatt, fl-għoli iktar esposti u iktar kunu kesħin. Jien naf iktar postijiet iktar fil-baxx bħal Birkirkara u bħal Ormi, dak hemmhekk isħana xi ftit jew tibqa' aktar. L-arja kiesħa seta' tilħaq aktar dawk l-akwati. U l-silġ idum aktar biex idub. Mistoqsi minn TVM News dwar l-ammont ta' silġ li niżel mal-lejl fir-Rabat, l-Uffiċċju Meteoroloġiku wieġeb li m'hemmx kejla silġ u li bekk u diffiċli jingħad jekk dak li waqa' fir-Rabat u x'l-akbar ammont ta' silġ li qatt ġie rreġistrat f'pajjiżna.